Ketuka jengle insol jong u CM mo kono sang maya uba Arden. Menong bet nai penwit mo. Nai penwit uba Arden. Kamu kalong bet ba ukhen jiro ukhen tron. Ya unung ilam jo kedai penriu jungi. Te ka ka ba uba Arden ubu jeng keliru mo. Kulam la ban ai ke jing ya ka jubab ke basai. Tina kata kadau ngang kuat ban kentu ya uba Arden mo. Ya uba Arden ulidar jungi unung ilam jungi. Ba udah ban keli bet. Udah ban keli sekali katu. Kat ba kampat kot kene ka assembly udah ban keli biang. Ha katu ka minit bakat du. Ha ka jiro hawas nei. Ban bu jengkeli kan udah ban keli biang ya kene jengkeli. Ba hadu banda yo ya kejubak ka basai. Haka budget session day bagi pajba kintip syai kat no ke sarkar jala ke simram lani kalun nang no bat kumno bat ensiu kumno bat ensiu kumno bat bangin siu kumno ngide ban yo ya kata kajing pensyai kabasyai na usiem jong ke sarkar jala jungi namar batang subah kelangan ong ipi mo. Namar hangne ki babun hi. Kidi kilun keti. Lani kilun keti ngan ong ipi. Bat ki ulu kepatha. Ki basyus ngap bet. Basyus kubom ben. Ki hendai don bok bang yo ya ulidar ubabiang. Kumba Arden kini hagani jala jungi. Na kamta kajat penriu jungi. Lem kumtahi baru khat kini kajat penriu jungi. Ki detang kisi sam kumut sudah. Nganong ipi kane ke jala ka baboni kade ke jaka ka puta ka badel balong trai long kerat da ka jaj penriu nyutrap handrei menta lalong CM da way pat ubom dei na ka jaj penriu jungi handrei umut ban dapat ya kane khandau siap jungi nyide ban skau thua bang ta na kane ka daw kamut ladang imyo ya kane ka jengkeli ka ba Arden ukeli bakat nok simlun na ek simlun bat kumno kan siu bat kumno kasurkan jala kan siu ngide ngi ki pajba ngidon ka hok bantip namar balai babun ba kita jala jungi kamtam kitu go support NPP ngang ong ipi kumno kimtip ya kabreng khandeu ya kijing le kai jong kini gilidar jongki na kabanta ka jing im jong babon balang tangba kawai kebangang aku aban ong kumni pi riu jai to bela pi kiru kumen to ho borobor pimte bi kayap ka im jong kilong dien mandien jong pi menta pi kemen ni kita ka invest nemar pi jai to bela ngangam kemen ni kita ka invest meno yang handrai ngaku de tersimti te sujal ajong but ya khandeu ko siap ya ke chinong ka thao ya ke it ke hima ke bangang asyong ngangan ong pi nganom ailat dari leru nganom ailat dari leru ba philang kta ek ndo ko siap junga ngangan ong ipi ngakloi ban yap ru yel di mo ban kta ikon kiti ba kilong den mandit junga nganom ailat dari le kata tingan ong ipi kasok ke bangayap manga ban im kikon kiti junga bat kilong den mandit junga handrai ngami kran ni bobon balang handrai ngakran ya family le jong Hendrai pi ki keman toho, pi ki riu arsap, pi ki basyukwa, tang ba ki beriu ki invest pi, ki riu jai tok bela, ti pintip ya kayap ka im jong kilong den mandin jong pi. Hendrai nganga kwa ban buat jengkeli, ngang tu yo ba aden. Ba udin keli hadu, ba kontrak sama unda percaya ka, ka ba kesorkan jela ka simlun, nano, bat nang no, bat kumno kan siu yangi ya ka sorkar jela bat kumno ka sorkar jela kan siu ya ka tukalun baka sim naki ngi ki pajba ngi ku am tip sai namar bayo hadin habut kini ki ulu ka patha jong ka jaj ben riu jongi ba syukubom ba syusgam hadin ki chuya pen be ya ka dom yasian ban yo ti sok eu uranium ngi don kam ya ka jubak ka basai wadda mod bitar namar kanig di sanchar pajba nga di way uno tabut na sarkar jala na kanig jala jungi ngadon ka hok bantip pihak ban ai Mr. CM konrat sangma
please give us the right answer. Give us the right answer. When the Ba'ardan, he question you, we want you to give us the right answer. Mr. CM Conrad Sangma. Nak takadaw, ka lun ka ba pishim na ka walbang ne pishim na ka central government jong ka Central Government of India. Please, Mr. CM Conrad Sangma, tell us how much do we take the loan? We want to know that. Ni kwa ban tip kat nop sim loan. Nak takadaw phim day bandom. Ni kwa ban tip ikajing shisha. Wat bandai kena ko siap jongi. Nye mailat hiru dari le yipi. Ba phin le ahla ka jong kamon. Nak takadaw nga kwa ban kentu. Yau ba dan ban kali hadu ba unjubab ya ka ba udai ban jubab. Namar kani ring sencar pajba phinom la ban le don bor phinom la ban le mon. Na kani ka daw nga skwa ban ong ipi. Namar balai kai ka ba. Lada kile bom patiaw nganong ipi lada kani sarkar kale bom patiaw kamut. Ngin panjing pasai pajba abet ngihap an file ka kesru. Ban pa verified signature ya kito kiba do thebot manakani ke MDC election ni kiba bon wal than mo sandram kiba bon ki do thebot hakan ne ka MDC election ni ha bana jing ujor sundan ya kito ki epic bar khot kiba do thebot ro nei ina ai ju ujor sundan ha us sha kasi si Delhi sundan namar ba kiba bon kiba do thebot akani ke MDC election ro ni hap ban le e ka badon kam namar bale ngimde naili ladang isong kali pasya ladang isong hakali sancaru kabadai ne kabadai te kabalat ngimde naili kani kali sancar pajba ngimde sukubom ngimde suskap ngimde naili kani kali ka hok jongi kibabon balang nganga don la ka jonga hok bangan tip kom unong sosnong jongkari India. What you ak angel hang di gejala tangkani hi ngamaham ngihap le badon kam namar balai babar khot ki MLA hakani gejala jungi kisngap jar ki song thek kumutu unyang mernai syuklum bet kumnyang mernai kanyang mernai bade ban khwai do khati shusob nyang mernai shubrat shum nak takadaw nga nong ipim dem naili deban bo subo jingkali hadu ba undo jubab ya kabadai pun jubab bangi pajba jong jalan nekliangi kwa bantip tangkatahi ta tangine kentien kublai sibon kublai sijarngo namar balai kai ka ba phila de blem ni kwa bantip tangkatahi what you on outsider. I am not outsider. I am the 1% of the 1% of our state, of our country, ngangan ong ipi waju ong outsider, mdon outsider hang ni. Ngi bala tebut, ngi bala don laka jong ka snong ka thau ngi la don laka jong ka jala pinomla ban ong outsider. Namar de lang ba jongi pisa syong ka tukusuki hapo assembly ru. De lang ba jongi pisa syong hapo KCDC mentah. Nak tak tahu juga outsider. Ngamla balong outsider. Ngadon ka hok bantip. Pihapan pensai. Pihapan itu. Ya kai ke ba pipile. Nak tak tahu ngidon ka hok bantip. Tell us. Nak tak tahu what you ong bet ba ngingin ngelek lah ka jong kamon. Lada pile lo jong kamon dei. Ngan ong ipi nginom skap dari leiru. Wat lemon haka sencar pajba. Wat lemon haka sencar pajba. Kamla banlong dalilay lu em. Nakani kata ngangon ong ipi. Depan ki nong ilam juga bipi. Depan kalish kali. Depan penubit sendan ban nom airat. Ya ki bakin rai halaka jonggamon.
Nah kata kata kan ni kejeng lemon jong kan ni ka sorkar MDM kaba lapalat along too much ya ka kaba lapan kem ya kejeng mut jeng perkat jongi babon balang. Nah kata kata ngi kwa bantep kano kesimlun de banyak tho balai kile am pisala jong. Kibo benda dah kenda ko siap la jong ni kibo benda dah ka jalal jongi ngi de bantep ngi kwa bantep